Acara ini disponsori oleh Pamirsa malnyane pengharga taluh siap kepanggih ring Kabupaten Buleleng dawek kalih wuku ungkuran. Pengharga taluh pinih mal inggih punika 50 nanggu 5 tali rupiah ekrat. Agengnyane pengharga taluh memargi rem kata pasar ing Kabupaten Buleleng, sili tunggilnyane Pasar Anyar Singaraja Buleleng. Harga taluh ring pasar pini ageng sawawangkan Buleleng inucap kantos 50 nanggu 5 tali rupiah akrat. Pemekasnya nih majeng harga taluh sani ageng. Raris harga taluh sani alitan pedagang ngadol antu harga 50 nanggu 3 tali rupiah akrat. Penincapan harga inucap sampun memargi dawa kali wuku ungkuran. Sedurungnya nih harga taluh mungguring mekatas timan tali rupiah. Pedagang mausang mangalnya nih harga taluh inucap kepanggi sangkaning nampenin pikobat ring pengiriman. Nanging pedagang ngewauhin, ya diasun harga taluh rauhe mangkin mahal, nanging kanton wenten konsumen sani metumasan taluh. Kemarin 50, 48. Kalau harga paling standarnya berapa? Paling kecil. Biasanya itu dapat 5. 45 ya. Nya kiriman pakai bansos gitu. Oh gitu. Kirim ke luar. Oh gitu. Oh karena kiriman juga. Penincapan harga taluh nenten mesai ring pengharga daging ayam, kauningin harga daging ayam ring Buleleng ke kantenang deg-deg utawi nenten nincap. Harga daging ayam a kilo mekata 3 dasa kutus tali rupiah, kantos petang dasa tali rupiah. Masih daging sapi? Enggak, daging ayamnya? Ayam masih stabil 38 sama 40. 40 ya? Ya. Yang dipotong ini 38, dadah 40. Komang Yuda, Bali TV.